75% tal-proġett ta' SR Technics li qed tibni ħangar ġdid tal-ajruplani jinsab lest. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 44 miljun euro u minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha l-pandemija, ix-xogħol fuq dan il-ħangar mistenni jkun iffinalizzat fix-xhur li ġejjin. Ġala darba jkun lest, dan il-post mifrux fuq medda ta' 20,000 metru kwadru mistenni jimpjega ma' 350 ħaddiem u se jkun jista' jakkomoda sa' 6 ajruplani f'daqqa għall-manutenzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija qal li SR Technics għandha impenn fit-tul li tkompli tagħti servizz f'Malta u dan il-proġett mistenni jżid l-investiment lokali fil-waqt li jiftaħ bibien ġodda għal aktar opportunitajiet. We are nearly ready to move into the hangar. That's a great achievement for SRT. It's also a great achievement for our staff, for our employees. I mean, they will work in a complete new environment that will increase the safety for the work, that will increase the quality of the work, the efficiency of the work. As such, obviously, they can concentrate on much more customer centricity and either please the customer basically in this new environment. Waqt żjara fil-ħangar, il-Ministru Miriam Dalli innotat kif l-għajnuna tal-Gvern f'dawn iż-żminijiet diffiċli flimkien mal-bżulija tal-ħaddiema waslu biex dan il-proġett seta' jkompli miexi il-qudiem. Fi żmien ta' sfida bħal-mija l-pandemija, b'mod partikolari għas-settur tal-avjazzjoni. Il-Gvern ra li jibqa' isostni dan is-settur u rajna li nibqgħu ngħinu u ninvestu biex naraw il-dan is-settur jikber iktar. Il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise, Kurt Farrugia, semma l-għajnuna li natat lil ħaddiema anki dawk f'settur tant milqut mill-pandemija u fl-istess waqt l-investituri qed juru l-fiduċja f'pajjiżna. L-investitur barrani għandu fiduċja fil-pajjiż, għandu fiduċja fil-pajjiż u rridu nimxu il-qudiem sabiex naraw illi dawn l-operazzjonijiet jibdew u fi żmien ftit xhur oħra jkollna ajruplani li jidħlu f'dawn il-hangars kbar sabiex jibdew ix-xogħlijiet tagħhom.